You are sitting down there with your big head that you are president. President for the way. You are not my president. I'm my own president. I'm here to say sorry to the president for what we last did, our video. In fact, I wasn't having intention for doing that, but I take it as a fun, a joke. We are begging the president. And the president is our life. I don't man penny no ya de na nya see nyina yitimi ka bi na mo ka de woni kwaya be fa so abede aka no ntimi ko didi penny na tem na wo papa ba ko didi wo papa tem na ko didi penny na tem ay nkwasi asem tin kwala ne de ense se yeso so omo so obi be ka se e basa ya se wo mo future wo pe future e ti school na ko no osun ade no Ewurade o tredu for chiesu di bo fra wo to afọ anu afọ o hini fa na ya ni munyam na man panyina sem obeka se yam o mo punishment foforo ne mfa nche no me hunu se nya na komem kwala no be didi na tem sa ai me menya me makomem se o mo didi na tem sa se de maka na emom na se e ya komem se wo se wa meka bibia e bedu baby nko for the be politics kra na de beka bibi se open so yekodi di obi atem ya nyi na di e de na wutimi be ye de e beka so oba atai na oba na koyi obi bone na nka obepa achewa e ka me yi na di no man panyina de beka sa obi bo Jesus din so du tu ahonbone a e din Jesus no e wa honhom ekutekutamu ya enye nyame because much Rebecca Jesus on a street beer on the year the name Jesus no now boy Sumsum bi on oba bebo no sabre no ya na me ya say obi so bo Jesus dia na hu bone adwane dia ndie 3 year ya Israel kwa di na nka ho aha ina na kase TV ya mahwefo nyina akwa aba ya trase bio na ene ye ba be didi nkomo na nse ya ena video bi e ba bonten ma obia so ehwe bi ni nyina ne se adesuafo bi a wo mo mayative do mantem ene wo so jago Ghana mampeni na adoda nkwa Akufo Addo taman ado priman wo mo so gu no so ne nya de ketwa ni triti se de ben de wo ho ene ko ya ko se bi ne maame a wo no nyina enso na no achi no Ghana fo dodo no adwemu ayom kesene ne yankwada yi a wo mo be we ebeboa yen sanse nkwada se omu nkọ fitire omu akọ fitire enti ababeto dwa se nkwada yi ekokokokokoko ye bae no Ghana mampanisi yensa anye wo emu nsem no de se ye nyina atrase ne tutu no basa ne asre na de obetumi aka bia amanipa dodo no afa no mu agya to Nana kese tikasi o wi adwene no atrase ye ba de bisa ansemi ehonkomo na ansana no yenko hwe video no na wo ati nsem a na ye nkwada yi eka ensu bi ansana yaba ababeto aso We need your help for money ritual. Akufo Addo, we need your help for money ritual. You open your Ghana money You are sitting down there with your big head that you are president. President for the way. You are not my president. I'm my own president. Your hair like that. I for better mo asem wa hwe video no na mo tie ne course nyina ti samre de aka no ye gaya matikasi o wi adwen na fe do be ka wo ho no wotimi enso aka sane na ye di kan ma mo nya ne ntaye nkwalai wo mo ahoro Ghana mampani papa sebe wo mo ahoro no ame bi akoka na maame ni tira esisue o mo sitese be mu ne ne keka ka ho no nyina watibi ene wahwebi sen ena obeka awonsemi oh ya na wo sere so asede no bi tum busa asana na sede no ya na de ni mu no so kire sai assembly o asempesre assembly na ya asem papa asem mampenate mo asem mame nka asem kire we obetuma ko ka asem bi a kire panyine na ya bufo pa no to no osre and ye so no enkan coat na kan enye asem na wo se nye kan enkan coat nkan shirt o sidie bi wo ha de fadwen nto sidie na ya na de fadwen ana asem bi wo so wo ti asede obi wa boss na ta ai enko ba bia nti sidie o mahodo mienu me ensakura sidie bi wo de fadwen ana sidie bi wo so obi sire na asem di akire omuna ni tiri mu so wo sire na nti o study bi am sidie gwa hodo mayo yanko adehye mama de ka emphasize na mo twedi ampon wa boye ho ban hwe so ya da so te ase moja die mo frisa ne ketrema da bodwe mu ya da so te ase ohaw ne kukuruhwi ase nyina odoma nkoma adoma boaye ye te ase de onyankopon ase na asemo a menua akofa ede abayi school fo a omkodidi o mampanyina tem de koduru mpempen so a na wofo nyina aba no no ko nyankopon anim ni
Oma ye boni pa. Ntwaye. Udidi o mampanyina temati se wadidi Nyankopon atem. Sa. Mampanin kwa na ahemfo ka ho. Panyini bia oda doba no bia. Ti se wo se. Udidi panyini bia temati se wadidi Nyame atem. Odon sa wo Nyankopon. Na mebisa wo na hu Nyankopon da. Asofo de so mu hu no. Ogo ne. Ah, na no msi Nyame asane aba yentem sesi a. Nyame bia nsane. Nyame asane aba yentem se Nyame de se adna ye curtains obi ase Nyame. Woni me se edin Jesus. Obi bo Jesus din so do tu ahomoni a. Edin Jesus no e wa honhom ekuta mu. Ya enye Nyame asem. Because macho obeka Jesus on a street bia. Ono ne ye adwuma the name Jesus no. Say obo a sunsun bia ono ba beboa no sa abere no. Ati se sofu bi empese bondin na no bi no wobobo abofo obi din mo de amomo ya na me ya se obi so bo Jesus dia na hu bo ne adwane dia ndie tiri yo ya sa Israel kwari din na nka ho hey obi si Yesu moja nka wanim Yesu moja de se ne ye bi Ghana nka wanim Yesu moja nka wanim eno so dia me bi so Yesu moja nka wanim eche sei se ye moja obi ka che so pa che so odi blebo nsama sia na Sumsum bi pam Yesu moja bodin bi a nka wanim na Yesu moja ko Israel se bi wo ho a oh bi ni wa se bi wo Ghana na se Ghana ye ko Jerusalem na o mo kana wo yi Israel Yesu moja ni ho ane nipa efro Ghana ha ni Yesu sa na o mo de eniama we dada nipa bebre nya ne se me ya akwala na me kasa sa akwala na me ye panyini me kasa badwunim de Yesu moja ni ho Yesu moja bia ni ba bia se Yesu ye moja bai se wo se Yesu awu abaje ye nkwade a fine na ni wo na beboa ye de a ene na me kame ye se Yesu ote ase a o ma yekunu no ka beboa me yekunu ngano wa wo se Yesu moja ajo nkwa bia Yesu kuma yekunu no eye wo de so ndo de papa ye boni so do papa ye boni ntie ode ade na Christopher do se na wo do mo batu Judas ade to mo Judas abaso na o ya busufo ma obi anwo mfa ne batu Judas da wanyi Yesu so amanka so a ka wo se ni moja wo de kan krofo anim no nka ama wana atu Judas da Judas bi ho Judas me say Christopher do se na wo de ne batu Judas and am say Judas bi ho maybe so asempa yi ma no pa na hwefo Ethiopia ehwe ebi a no obi a din ne nye ne denti no obi a pe bakwasia agro no mpena wo and am say ebi a ne din me ebe na mebu me say obi a pe bakwasia na agro no mpena wo unu bakwasia bi obi a we jimi ana ne dia agwa na say che enso na wo no a ke be hawo o mpe so be wo no timpanifo so obi a pe bakwasia na agro na emom o mpena wo etese abadie ya cha abawu abadie ya cha abawu any say so wa wo no bi di uba ya sense wa ma abawu awo di bia no de obi no ya bisa mpanimfo wa nkasa kra unim sesei unya nte ari konka obi de salete kwase bia kofa baby akofa no fatura wantima anya ne hwe anhwe na anya ne hwe wona bo se wiase ya na nko bi be ma bi kofo baby a na busiafo kura gina se wi sunsum asem da nchen a physical kura nsem bebere na wo yanko nana pati ase Yesu moja no henefa na ye bi Ghana ha adwuma mu ho side say Yesu moja wo ho Yesu moja bia ni ba bia moja no wu dada ono no ankasa na owu ye no no wampe osun na wo dini papa ho yaw ene na ya ara husun bobolo a bi wini na wo sun dini papa ho yaw enso so Bible say one ni papa ejan na wo soro ho ena ofiri ni pemu ba ebe wuji ye nkwa efiri adehia tibiem ba akwa tibiem obefa ni pedua to ne ho so enso duru ba bi ono awusun osa nu no ho esa dini papa ho yaw meja adenti no apa me na wasa dini papa ho yaw enti ofa Bible no nye ni papa Akufo de hyeon meti oduru me nawo ye hia de kakra pa wati ase enti sensem bebre ho a omoka emfa hwe emfa ma na de ya ba de we abetomu no se bia semba akomfa nipa nante oni pe bia obedi panyini bia tem bia no de di ka wate wonkwa na so duaja no nani ye duaja no nani Bible na omo se de ba ye ne ne kan ye nananom ne ka to ho
Sese. Ese abofra no obon wa no onye dai. Oma de. Oma chechede de. Anoma na yesu odidi na oni ntwela suo. Ogina wo manipa wo. Na abofra sebe abofra o te say ya obi a yabo afla moa usha unimi hwe untimi enye se panyini enti etiefo enti ene yewo akwala wo so hunu nsonson a eda akwala ne panyini entem o man panyini so ye papa so ye bone so ye se wonye se wope se wompe akoto abama ye nyina ye papa no enti so man panyini ya ade na nya ya wokwan a obefa so a obeka no but untimi didi na tem o papa wo obeto didi o papa tem kwala no na abusa wo mu anase bibisa wo so bibisa obi me nya wo na me Mandela na nya wo Mandela na kuya boa na abusa so metimi didi papa tem papa yakobia oh no adentina oh no sab yesi duwaja no ni wa se me se adentina untimi didi o papa tem duwaja no ni duwaja no ni de say o mse bible na aka na wo de say emfa nsa nye ne kan wo hwe mu a ede entina e be kire say untimi didi o papa tem kire me pese o kire mo no kakra so ye pani wo pani say pani no eni hwe kura wo abatwe nya abatwe wo abatwen enu ma yana abatwe wo abatwen enti aye dai ntimi nkokasa enti ara tan say ono onim ansa na wo ye dai wo ba pia o afa na wo kasem eya sabra mbi so me pese me twe atiefo adwene esi bibi so onipa bia obekasa atia panyini bia de di kai wate wonkwa na so de toso mienu wo Nyankopon bu fuhyew sadia untimi ndidu papa atem se panyini kura bowa uni kwai se uboni biye se o papa bow unim se o papa bow ana ma me bow na wo gina ho e ma no bow no wanwane kura obuni biwo obo nti no gina ho sa na papa na so akola sa o ma me ana papa ebebo no wanwane atiefo me ka ya Asante Abakosem ya mamre ya mane ya ntetiye sa akwala papa ebowa ana ma me ebowa o so ye dai dwane na wo dwane che se wo di buo ma na se usuro no na wo gina ho ma na ye dai ebowa wa bu ni bi o za wo ti bi da o uru bi da fe se obowa ma ne duru level abufuo nim ni wulaba obetimi so ye dai akotere won sa akobo ni bi obolo o papa na ma me so obo musuo enti abofra gina ho ma ye papa mo wuni o sere engineer se o papa ebo na gina ho ma papa bo no wanwane a wabo papa bi fa hye utirim ti panyini bi ebo a na betimi a ko wachi run away ekire ebuo de ma ene entete a ye de ma se panyini bo no wa mu wa nwane de a uni entete ya te de ma to atwene wo na ka akoduru se ugina ho ma papa bo okura wabo ni bi na akoduru se watuma didi o ma mpanyina tem oya papa obetima wo ne gina beleso woye bonefo okura no a se ope se wompe ono ne kandifo fie na ya na ogina ho ete se ye Nyankopon corona ba ye wan hyemla so obi anhye dem who born you so obetima pia bodre na obi abodre sojafo bro be bro botro wankasa bi hu ukoto bibi kura nyame amwa na wanya asem papa bi anka toilet kura de wana na ko unya mane ebi ko toilet keka sojafo bi efa nyansa kwa bi prokrafo prepra wo abra wonya ebone bia wonya asodene bia okone because of government law abehye na nsia enti se wompe o mampanyini oyeye Nyankopon enti se woye bone a oyeye Nyankopon bone ene woye enti ni fra ni kire ni fra ni kwaya om nyina gu amnam enti se woye bone a Ghana ye nyina ye dai aye bone yayira enti so aye papa dia ene ne wo kandifo papa fi se kane ana sren am yehunu kwaye de nam so aye behunu esum behunu bone ne papa se enkoto amnam ana meboa to onipa bia bebo wonu oti apanyini bia no ogu hwani mase o asotwen wo Nyankopon anim na empese utimi ka kire panyini se ni trikono abi kan ne maame no nyina ko didiri maame atem nyina ahwe enwa hu enti a school fo no mum de si ayi wo madia nkaye me no ya adwe nana yan hwe awieye bremu ase ebu a endi ho e ma ye mpani efisi ye ni ntete ye ye se nwaye
obi wo so ana okoka na be ka ne maame no okoka na me chese ye ni ntete ende akwala ye boni a ma akwala ni hunu se wa ye boni hwe oba okona aba na obi kototo a so oba nim ni twa no to bi twa me ba no to a na amanfo nte ase na de okoto so oba na obi ko a umisa so oba na se bode na aburo oba no nya buro me bo no ne se enipa no ono ne kono odi fo me chere se ntokwanya dai enye ade papa honi mfa so na oye wenum nyina na kola no so wamfa onyankopon nim se wo ye ofam de sanse wo hwe mai a no muntale ntientie ye hyehye wo wo be ka se bia wo maame no mantete wo mu ye ne maame no kura ni ho be fatale na oye na wamfa de aka nyina nyankopon na temu asem fisa wo tete wo bayi a wan tete wo bayi a wo asudie e wo kokua mochi enim eze so awo babone no sa wo tete wo bayi nese o tu ba bi nka wo tete wo bayi wo chele kwaku papa bone wo ye bone amani hunu bone yi na ten next wo ye sa tese sabi oba wonye wo twa ne ba akura ye be fa no to enti sa akura tete no a nese nye yi a no jana me ya ka empire bono jana me nyame nyankopon ntimi mu hu fo nyame na beta bata ni bi wa bata bone akura ne ye bone no wo kura gina Janeti. Ai obi abanye na akura no so wagimi ataba okobokro no akoyi no na obokro no ayi wani na dinu tumo beto ko fa less na obesua de e de aba etifa e entete no wo kira abofra entete ade edi kai pa afikubo enu ntina me ma kwae mo mfa na mfo basa ya na manfo nim se me hye won so no akwala owie nkate na saba akwa pra de aka nyina so obepra to agu eti se akwala starte afikubo na dan fo no babolo woni ntete no ye kromfo a obekye no krono no bo so mbuade a oba no be obesua bi ntete papa wo de ma akwala ni nyina wasa ko fa sufuflo e de abewuram to wa ma wani amele sa abre no a dua enyini wi a wotre na enye yie biem beto wati ase ti fakase no a eye ntete hwe ene school ankwala akọ nyina ankwala bebre ne ma me ante ne collect boarding school ankwala akọ no ene ma ankwala aseye gay lesbian na sifo nyinam ko hwe free school ngo we ataya anom nyina obi ko school a okono ataya nom obi ko school ko hwe wi nom okohwe koke nom akwala bi okuta good character pa so the moment obeko school a oda boarding no omo ode no ko bo wo mo no akwakosia smoking oba beba na afi sabi otwi koke en na sifo nyina eti memi se me beba pa me ma me ba nko boarding da obe dey student beto niam na free enfie dia akoma se akwasi beko school and am so mo na beto wi no so obeko board me ma ne nko ayi no me ma ne nko boarding obeko day na mahunu no na wo hozo so a obeko school so a ko school mo okobisa uba no de ekoro ene de eba peni subai obi wo de akora ko school a onkohunu akora na brabo obo teacher ni no so to be fle no na ma hunu niam bi ekọ na de ekọ so ma hunu na oja aba na akora ko school woni me ne while about ebi kura akora no man scan to aduani ni osoro odidi fla okonye scan wo yin akora no okoboye entitia dodo no ekọ free school wo de woni me sa oba okọ school ko hia de subanfo eni subaifin eni okohia hwe school so enkwara akọ omo egu school demo student no efa kuta hohombone school bi o so ado ba bekọ a gina ya obo she no school mo no nye gina ya papa is school ra no na ye school ra na ye anase ko empanimfo a o sa school no ekwa mfa so chire no o ma nchire no yi papa enkane si gina ade a eye ni padom a ya wa amamle ni amane nyina ye ene de se akobom ni ya hye gina ye ni apekraman futukoko ni niema ni ya gina ye kama ni de ahye wo yesie mo ni nyina anim no so anim no so na ye sie abo na kire se omam ye huna de boni bia wo sa empeso ye so minim school bia me mpese me bodina akwala bi obeko school bia on first bebra papa me school no mfi because oma nya gina papa bia anya ni dua no enya papa enti school de efa boni nkwala na gu school mo no abayifo monsanfo hwanhwanfo ehwa na nkwala ne kofa nimde ne niema nyina de ba etu bako school a ma wani nkwa akwala no na we de oye because by phone ade nyina no dodo na honom ko fefre ba na piao
I for some lady a senior in him no a dear Ghana Education Service Babon Tessa Mo in Kwalani in Eddie. And I Ghana Mampani so a buy as a debby. I could call 9 titty a ban in Kumba. The Pepper Nation for 9 for Manqualano room to our Madison. Na enumono ena nkwala yia so omo ade omo fum so atom no mo ababonten se de omo ye no omo anye ni ye mo anye ni ye kura nsa no de ma paacha omo sa de omo sa ye no omo so bota omo so se senya be na nkrofo be ti omo nka abefo kwantempon vara ya abei senya na nsa na brand e bi so abodam so no so omo dam no e wona na kase TV so nko na obetena se wo mo dam no na opeso ko vara ne lipa bi hunu sese ni se sa na nkwala bi enso eka ti e hono so yan konkohwe nia ekoso ewo eho. Education office and then our fellow Ghanaians. We are sorry for our videos that went viral. We didn't mean for it to go viral. It was a childish play. We are sorry and we are on our knees. Our education means a lot to us. It's our future. We are on our knees that the president should please call us back. And we call on to the teachers to join with us to plead that the teachers should call us back. My name is Nana. I'm here to say sorry to the president for what we last did, our video. In fact, I wasn't having intention for doing that, but I take it as a fun, a joke. My name is Amina. And we are begging the president that he takes our life. Minister, please, you push forgive us. President of Ghana, we are begging you in the name of God, help us. This is my future. I don't have anywhere to go. I'm being taken care of my brother and sister. They will not be happy with me. If my brother hears this, he will die. They call us, we came. We don't know where they gave it to us. Please help us. Regional Director, G.E.S, President of Ghana, please, China Senior High staff, headmistress, teachers, please help us. We have no way to go. Most of us are orphans, single parents. We don't know where to go. Please help us. Yabada mo asese sa amre de wa do ani kotwa wisi wo hwene santemo wa hunu ni akosoro nyina nana enkwalanse sa amre de at the end of the day no mpa chew because no person mo ko vara no bi ehu me mente block vara ne de o person mo ton o mo no bi ehu obi ehu na krama ne ni nso ade na bone gadwom enti se bo pobi e de aton ho anti Ghana man panyini e na ade ne be yayi ofa wiase ne de ekoya ne nkwara no faso a omode ba wiase ne de no kura nie enye papa o na sa amre so no se ni bi o na nkwa adwua sabe anu sini bia kimi sabi no esabi no Oscar be dim obia atem no andi o maame atem andi papa atem a o mampani ene akobro papa ne yanka yan famla se we na bo no papa yi ana akobro no tuo no kuno ene bi ma bi da ana ka mu ni dim o papa atem tina na me asemi o a me ka sabe yan samfu ma me dia nkwala de ko anya sabe e yan kwase asem ma me ma pa cho no yan samfu a cha pa no mo de be pa e na me sei me nyintum ti enyi o mo de enyi o mo di omunyi o modi bi ase de no kra ya ba akopɛ na wonim se basa ase ya sen kwala e daache no na ase o daache na ono de onim se ono na ase ne daache ha wahene David hwɛ ya woni ama bi wo ho ne ba bletuo sabi akokɔ na atia ba na nyede nkumba ya woni ama bi wo ho ne ba ya fa na saa gemma ne ka but ya obibi wo so ne ba e wo se de asenso de eto ho ya de to sade be ya akola foforo bi daache bi obi nkoye bi daache asemu ni passport koye se ne yi o madi o mesoso menye dai men koye wei omo fan set example na wonim se basa so ankwala ya wofo a wo mo aboka free wo mo kwala abrem bepem saa abre o kire kwa ya oba ne mfa so anka masa me nya de ameti ase da yenyi o modi ena omampanyini kura be kan se ye mfa nche wo mo no na ye ma punishment for no ada na omampanyini wanka se ene omunya mo nko school kura na wanka ye nya punishment ye de ma wo mo
o se ne no so be ye nhweso de se we kodidi o mampenna tem ye twa park ya na so no ye person o so se we ya na punishment se ko park badela me onya me ho no me o mampanyini nya adwen chese me ne nya adwen se wono de Ghana Education Service na hwe nkwala ne na me se me ne nya adwen so o se ma me nya no e de ya mo no ye nsum no ekuro wu a na dwo ahwete ekuro wu a dwo na ahwete efiachi eni abofo eti se me o mampanyini beka bibi dia ene no o meka na se boni enkwala na ye nyina no yemfa nche wo no omnkom school na obeka se yema mo punishment for me ne nya adwen o ne ka kakra bi ene onka se yenyi wo madi ananko onka na no ntum kura no ontrase penin pa won trase aselo ebi kojoko o jina kotia no ade a enkwala ne ye no ebusudie enye papa na o mampanyina sem obeka se yama o mo punishment for ne mfa nche no me hu no se nya na komam se enkwala no be didi na tem sa ai me nya me makomam se o mo didi na tem sa se de maka no na emom na se eya akomam se wo se wa meka bibia ebedu baby nkofo de be politics kra na de beka bibi se open so yekodi obi atam ya nyina di ede na wutimi be ye dey ebe kan so oba atai na oba na koyi obi bone na nka obepa achewa eka me yina di no mampanyini de be kan sa menka so mampanyini wa ye bone o tie ni yo na masem obe kan ye no me ne nya adwen de ya mo no yensum no wasu mabel wade obehwe de emfa ho ene na nka onka na no ntum ema me Chamba so mampeni so ba ya meka hwe o be ka bibi dia ene no nka se munya emfa nche won na omo de akwala omo nim de omo ye na nka enya asem na homa no na emom munyi ne omo di omo punishment ye the punishment bi emu ode de ma wo no omo ntima nyina no a enya di ye ko omo nko kojoko no jira kotia no retio sebe nana no madawro ma nana no ma kire bibi kakra nana yanhwe me pa cho de me ka wote ase de tia me ba de tia me kasa no hwe o okay o mampanyina be kase ma yi o madi yempe asotwe bi nyere yi okay ye de asotwe amom se school mu ha toilet mu so de o mo na munye mo nso amfa ntwam ema obi ahuru fede o metimi te bia wo so ma wo mo o mo betimi se punishment ni be no o mo fi so mbe wo promo adesua yi bia ne ho be yeda wo promo adesua me se teacher follow so de asotwe bi be ma o mo ankasa na be dey ye bibifo ba o pa o be ye me se onko yi toilet on fa public mu obi ahunu ma school fo ye mu no tutu o be ye na enkoba ya de asotwe bi a eya nim guase die bi sa ne so mu no park ye ye mfa park me nim de me ka kire wo ye mfa park mo radio mini na person an ye my park no mu do oni mi san ye enche so ye che minim de me ka tu kan say me ka ko si se o mampanyini me ne nya adwen tie mo mu punishment ai ayen fa nche wo mo ada se o kana no tumu yenyi obadi no mo nko ana se ono beba bebi abekasa ko nka se de o ma ye nyina no o mo mfa nche wo mo na o mo de nkwala na abo akoko na atia ba aja fa firi wo mo no o mo nim dia o mo ye tie ni ye o ana se ko be dey close your mouth o be kana no atum mpanimfo se kom ye na akom enhwe ha na akom unu obi ya de no ye din a dangerous so obekasa obi a be ye bone obekasa obeka bibi no oyinyame nipa no wo mo hu sa de a wo ye no aha no ba wo ye obi bone no ye din a dangerous shele tirim minam ka kire wo onu onye obeku tina mpanimfo se odwa munyomunyo ona ye de obohina ati ase unu obi tina ye bone no ka kire sa de a wo de aye mesi ya ona ye nyame nipa waka na obi aye ne bone ya won kan kire ono onu betun sa didi ta dwom bone wontirim onye obi papa izo obi papa bo ba bontene me ka asma kire wo onu ukunu te na ukunu no wo ye ne bone pa onim no on ka hwe nkire wa enga so ukunu no wo ye oyin pa bone ni da krope kopo ne be ye ma obi ku ato atwene ono wo yire te na ayire wo ye bone na ha no no ka kire wa no da nyame ase na wo yire wo ye dindin no on ka hwe nka sa me yire wo ye you obi wa obeya de obedwuna kwa akire se bia me be yetumefo say a different but majority no dodo no ano balanfo obedwuna bibia se dako obekum dako de won waso be memu apoma no akum ato atwene kwa
Opumana say. Minimum de make a chance. Be a child, you move in for one. I saw a trickle. 10 a bay. I don't know Asante sort of bon bear mapping. A bonnet pim. 10 a bay and a cassie. Oh dear, you Rusi Mediso. Wow. It is a me. I dare me say me no man penny yard no me papa no. Menene yard and say, Semia and an advice no. There's a command Becassa. Say, your mamma searching for floor. The man your day. In your modi. Okay, say your mamma searching for floor. I dear me, no. A how? I dear me, so what's a how because we nipa. And I dear no, so more good who's your day. Effie. And how? Metias 100%. No, mamma, how no. So, Obeka Bibia. Obeka Bibi say, young Fancho and I say, Uncasa. Say, me, your man penny advices ya. Come catch and say, on your come for the new idea. And I say, Omeka Bibi say, Eja, Facha won him the ere. Ay, na coconut yabana. In Kumba. But Oko Cassiamon punishment for flower. Teacher follow my from what you because a free education officer in Yano. A you through and the whole government, you know. Woman United S was it. And now all soldiers share and move follow the day. And the Bobla. Obi at the end and Yaw quite so to me a day. Toma in a ducrack, I'll bet you money. The punishment in a o de no sebe se se kokosechi o kasechire bonyu telephone so wotia woti nanso e dai woti na bebuom e do ko kase yafa punishment mfama omu a e te se wodware no oba oturu mu pada obi nhunu oh atene tuamu no e te se obi ayi na di kro no ala because punishment teacher for no de be ma omo no anya ade a de minimene se on betima e dai ejina because education officers ni nyina omo ye under government. What you say? Oko ka se bia ebe tia aban no a mpanimfo na deda no no omo makwai saa na pese o ya de bi mpanimfo na deda no na makwai na teacher ni a enya adwuma ti ade bia be ko tia aban no so no so obi pagya na wo education officers no mo ntima nyina ma aban na bitu yi mu foforo aban dey abese o wo ne se wo nya akwala ni mi ase enti meme mom de nkwala ne de meme de tie na se ba bia o mo de afa no man panyini mu amatima be sopa no atoro ho amebia kana wofo ne dia ense so mo so sai suba afun we o munyi nkwala ne nyina di na nkwala na wono mfa nye adesua na nkwala me ba ukoya de boni a me ankasa na me so nsa de akoma police fo ya police fo mo no na akwala panyini trafie man nkwala we na nka de kana nka wifo panyini onka ho bi akwala ya de amane hu ni gina bere no hu say all limit. Ana yan hwe we anya de di kan ni se ne awo kan na nsan oba bi so odidi o mampen na tem a ma prosifo ko kire no na no ho asam minim se ne a esiko enye bia no asam papa se wo bu ade na won tete ne nipa na wo man so mu ayed na ne nipa ba akofo be mama men ka asam pa ai u bu ade na won tete ne nipa na nyinse wo ye nyinse abosome nkru anyeo na wontete ya bra kwasole menua ebe ya den ada o mampanyine wa ya ade na nya ase nyina yetimi ka bi na mmo ka ye woni kwaya abefa so abede aka no ntimi kodidi panyina atem ha wa ma me no papa wo ho na wo papa ba kodidi wo papa atem no kodidi panyina atem nkwasi asem tinkwala ne de ense se ye so omo so Obubeka say e basa ya say wo mo future. Wo pe future. Enti school na okọ no osua de no. Ewurade. O trade for chiesu di bofra wo to afọ, wano afọ. Ohine fa na ye ni munyam. Wano. Oko school ni e man ntete yesa de ye kan ye ko school. Na sebe teacher ni edura anwumra a omo de domile nam. Ebo no nsi a ye hwesa akola bi nam abontene a. Na waba ne ya be yere wo se ye be to abontene wa nsua de ne ya bo akiri. Na akwala tu school mu mienu ye beto ne ayere wabo akiri mpire akwala ye bone na se panyini bi to a enye teacher ni kura ukoto panyini bi wo ya na so a ode utuduni sorry ukoto no bass mu abesori gina ho amna tena e na wo want tete se tete wo se tete ye ne a wo beto ko didi teacher ni atem as a student who born you na asakoto mampanyini hey ogu school no kura school na nkasa kura okolo magu hufi esa mu nni ntete ye ntete mu yie ye nkasa papa nkyere mo me sa school na me ba no sa school no ko ele me ba me ma no ma sa school da
mad be that. Me man ko say school da. Tete teacher for nchiro mo kwan papa. Teacher for nchiro mo kwan papa. Ena nkwala no teacher for ntimi control. Na sabe ohini tufo ntia na wenta kraba woni 3. Na ye kan yiri bi na anye ye kan yiraba. Ye tufo kukuam na se wantia ye tufo bedwom. Mabu benan ena dia kyerɛw. Bɛn dia meka kyerɛw. Fi sɛ me kwabla kɛse ye tete me ya nyɛ me o mampanyini ya ade na nya sɛbia mu sɛbanya ado na wo bɛka ye wɔkwaya ye fa so kano untimi nkodi di panyina tem wo gya papa to fie kodi di obi ene mo nyamfo obi panyini bi atem just like that sɛbe yem opo sɛ wo mpe ye nyina ye papa no nam Facebook any Instagram any sika tanta ni pepinti no da sani betena ho so yo ba na akofo mampanyini kwate sɛbe abetena so ena mampanyini ne mada ena waye wei ena ne kwate tse nkuruma ena di ande yi na obeke kasa nkwasa asem wei na ofi sɛ nipa enhwe ne emprewa banyansani bi ani we bebu so ye nipa bema ye tete ye o ye betu mpadimfo ye tete ye obi mpa wo chew kakra kwa luntimi didi na tem na mpeto ko didi panyina tem na akowia koduru omanyina eti na woni mi sebia nyaado udidi o mampanyina tem a na se president bi o man foforo bi so president bi te hɔ a ekwa amfa so di na tem no woni so wagu Ghana kwa ho fiu me to odidi o mampanyina tem me odidi matem bi mpo na mo so na sasa suma fata ko twa mansa so se ka fiara dan ko mu na me ankasa kola no o mampanyini po ne ya ni se na me sai ni pa no nyame a obaya me dey o de bi a o ma economy radio enye papa momi enkwala no hunu o mu gina bere akwala ya boni a tia no akwala ya ade bi na enye no kakasa bi a mane hunu ni gina bere mane hunu nsonso ya da abofra ne panyini entem ma akwala no hunu le limit so we de me kan ye educational officers no betu cha mo mama ya ade so mo yi o mo de o ma ya ade so bo ma ba so ana asem o mampanyini na beka no o mampanyini na asem kro beka ya no ya amemene mfeso no de beka ye enye o mo de se ene wa o mampanyini me ka bia ena me eni pa so beka se ya o mo da ko beka se enya nche o mo kra ko nka punishment bi asem bi aba punishment asem aba that means question mark bi e dey enti o mampanyini nya ne de enti o mampanyini na advices no na believe o mo just the enti na o senka answer no mampanyini asem bi besi no o advices ni futu phobia o mo ye dey o mo tunufo o mo kasa kire me ka me advices no se me ma dwunu me ka ho a ka me ma ne me kasa kura. Yes, an answer to a foolish question is silent. The me ka bi kura na nyedi na se mo bibi ka dia senya wante no se mo bibi ka kura no a enka ne me ka se abofra no so nkwa fiche no akọ ne pedu atwa ne yenye dai ube mi ama na gunti yenye dai enyai the punishment bi asem nye dai ento aso ai na ka me a na advices ya omowa show onye ko mu se de onte hwe no onye dai isese bi penna wata no onye dai onyi muna so emi muna asante so prewaso no prena so radio ewiase mu nsɛm ne yɛ bibi ho na onu obi yɛ ade ana wo yɛ ade betia panyini na oyɛ komu a ya woni yɛ kyerɛ nsɛm bibiri na kan so asini trase na wode asase ka kyerɛ na oyɛ komu a komu bi yɛ komu na asɛm ano a wonu ade afire kyerɛ ba so kra we re woni nti wono oyɛ din a obusa asana na ano ayɛ din sa wonu ade afire kyerɛ ba yes oka sɛ wo yɛ ade ma na ha panyini na oyɛ komu a ade e be fire kyerɛ ba komu yɛ na ade e fire kyerɛ ba ne no ayɛ dai ade e ka ne sɛ yɛ wotwi bi e ka no obi asɛm ha obi a na oyɛ din a na oyɛ onu ma sekyerɛ yabi ogu home kokko ya aje so home aguso enti sɛ panyini bi ene akwala bi ana ne ba bi ete ho ana panyini bi ne hu nipa bi te ho na nipa no yɛ ogu ahome kokko panyini ne bisa ne sɛ maame edi asɛm a meba edi asɛm papa de ba asɛm a efiri sɛ home kokko no kyɛ sɛ asɛm bi ahye no aha no aka ne kra amane kra boto
Asembi ahano akana kra ahaya na nakasi TV ahana sampani nsem nyina obete no ti da bia e catro se obi amra hwe bibi e wo TV so social media ne ne keka ka ho na ye mpani nsem enko ade a gese na nakasi TV so na wo hwa obenya saa ntiye nyina na nkwada numu a wom koso pa Ghana mampani wo ma TV do mantam mu e ho nsem na nakasi wono wa kire na adwene e wo ho no wo se Ghana mampani wo gidi yesa ha no enti no ba bonten be kan se si ye nkwara na de enye na emom ye mo punishment na ne no ka nyina ne se enka yesu nkwala no a wasoma brewa o de se be do hwe de ga mfa ho ntin na wo se ko ye komu esa so odiri ye se punishment a wo se mfama wo mo betimi a punishment nkwala no betimi nye enti te sene ye yi wo mo die kro no a na ye ko de na wo ka e wo ho afafutuo ade a memeka ade afa ho ne se minuanom be papanom mahwefo ma eba ene ono a ehwe me mom ye nkyere akwala no papa ene bone nsonson a ewo mu yema enkwala ne hunu se ye wo kasa bi a obekasa akire utipan ya panyini ye nkasa akasa ne nkyere no yema akwala ehunu nsonson a eda panyini ene akwada ntem de toso biemu se oba eya ade a enya akwala no tia no me nkoka se obi abanye tinie mo aso amode mo me ko school no mo ko school mo na mo na mo hwe subai kura omode ti school mo ho mo ne teacher fo nya ba ko nye teacher fo no numbers omo telephone number no mo hunu abrabo a enkwala na ebo ho me ni ono mo fla mo ko school se wo ya wiemfo ba na se wo ko school a me serewo emfa wo nkobo de wo nuanu school fo bi ye school ni bi koye boni bi a enkoka se mi so mi koye bi efri se wutiri no yonku tiri nsa yenye yonku pua obi ani ni fi asem emofra ye yi omade yi ye wode ye yi na die ne papa ne maame na wofo bi efie ya okwa foforo bi obetimi de o mafa so e bi a wode ade na se be wote se me ameti hayi sempo amoda ma ho asem to woni hwesofo woni kamafo entimi sre ye na suba foforo ebi adi suba pedi emfama yenchirima yenchekere mbofra no papa ene bone na mom ye nkofa ade a me kade atwato no se abrofo nhyehyɛ ya omede ti abrochi mamu a omede to no mom ye nkofa sa abla bone mfama ye Ghana ha fisa de ye obi fie ye ne se obi fie abrochire akwala betuma didi ni papa atem papa no kotia no a akwala ne betuma twa police ama ne papa me ya kye natum Ghana ha ya mfa Asante ye akwala ye bone a ye tia no ye kana kiri mpre ye mane hunu beku nifa ye mane hunu sunsuye e da panyini ne abofra ntem enti suba fi kankan no a abrofo no dedete wo mma ebinum no mom ye mfa ho suba bi wo abrofo no dedete wo mma eye na mom enye suba fi se abofra ye bone atiale papa na ne papa atia no no kotwa kotia ma no obi a wo ne right obi a wo ne right sa akasa no ente sa abofra oni ne right oni gina be panyini na kira abofra kwai ti akwara ya ade na nya ne yatia no a monka se abofra no oni right fesa abofra sebe ase kire se otese abofra otese obi a ya bono aflamoa abo hoyi odene nsanifa ne nsa benkum ne na nyina na nantie enti abofra kire se obi a sebe ya bono aflamoa woye ne bibia atese moa na wo panyin na abetenetene no amena firi moate biem abani pati biem enti abofra ni ne right ona abekere abofra ne right na ode hunu ne right wo hunu ne left na hunu ne gina bere ekoya obefa so obekasa ye nananom ye tete ye ya anye ye empo adidie mpo adidie no ye ekoya fa so didie de kire abofra nantie po aye nantie no ye ekoya fa so enantie abofra bi nantie no nantie ya nantie bi wo mpo a eye didi atem enti mesre ye de amamle ne amane ene de boye bla de tete ye ma enti mesre mo mom yemfa akwasi broni entete no ento nkyai ne mefa ye ne ayede ne mofra ne tima ye mofra papa na o ma ba ye mpanyin papa e de atete ye nkirima se ya mfa sa akwa no so de a ene ebletu Ghana ma ye ni gina bre so ye ni daache ye ni gina bia ye ni daache ye so banyansafo o manenna anije no ba kwasia de oyi ni na arebo de na nakase e kan no
Bomodin sɛ subscribe on afi wa share enso e dia ma wo nua bi no two babfu yie sɛ ne na na ka na obi wo hɔ a ofa semba oni kamafo na wie ya no nanso esan sɛ obi yie nti no kwam bia so pɛso kokɔ yɛ bi aha ne yɛ di mu sie so ana hwɛ for this one no ha no enyina ebra na na kɛse hɔ na twede ampɔ ne na na bɛfa no so amɛnti wie ayɛ de bi ba so bi twɛsi na bɛla ya ma hwɛfo nyina mo ni hwɛ a enya